I'm doing good, bro. Meze fresh. Wadi fada tamanye ruzungu Burundi. Kasiya buroro. Ikibazo ariko. Hari amashusho yabo yasohotse amafoto asohoka uri kumwe n'umwe mu banyarwanda kazi babaga muri Amerika baje kuza mu Rwanda ho bita Eric Semuhungu goregoreye bivuga ko mwigeze kugirana umubano wihariye Shafi nibyo uri umutinganyi. Okay, none reka mbaze ibibazo bibiri. Shafu umwana w'umusiramu n'ababara. Musa uransubiza ubabare kandi ndabaje kwisemura. Shafu umwana w'umusiramu n'ababara. Ntacyo. Ikibazo cya mbere. Yesa. Semungu si umuntu wese bamunanye mu ifoto bivuze ko nyine aba ari umutinganyi cyangwa oya akunda abagabo. Oya ntabwo ari byo ariko impamvu ndagusobanurira impamvu byagenze uko nuko nawe mu kububaza uko twaramubajije nko mu mwaka ushize natekereza ibintu harabyumvishe Eric yakubisaga twenga risetsa ntiyahakana ko ari umubano nyuma aza kuvuga ngo ni umubano usanzwe ariko agaseko ke kadusize muri KSS urumva oya ariko none ibyo Shafi ibyo ngibyo bigaterwa no kuva twakumenya nk'umusore wakunzwe n'abakobwa benshi kuva wasohora akabanga ndibuka abana bo muri Ottawa abana twari duturanye muri Ottawa bateruye inguti bazikubita ibicu batuye umuntu nuwahe ko dusaze ariko Shafi kugeza amasaha ntatugaragariza umukobwa mukundana Christopher nguwe impande